not just continue being dependent on Western medicines. We should be also dependent on our own traditional medicines. Indaba yemchoka yokusetshenziswa kwemchoka yesintu ivelile nayo namhlanje embizweni yamazwe we-BRICS. I hope to see change coming, and I hope to see my election, my vote, like coming into reality. Bayavota namhlanje abantu beZimbabwe kanti bathi banethemba ukubona amachuguluko. Zihlanganiselwe etafuleni yendaba zesiNdebele kwa SABC ziza kuwe nqopha ku SABC 1 lochana. Umengameli uCyril Ramaphosa ukhuphe isiyeleliso malungana nokusetshenziswa kwamahlelo wemali wephasi lonke ukulwa eminye imbango yepolitiki. Ikhuluma kaMengameli uRamaphosa iza njengomana amazwe angaphasi we-BRICS agandelela bona kube nemali etsha esungulwako ezokuvimba ukusetshenziswa kwedola yeAmerica njengemali ehwebelana ngayo phakathi kwawo amazwe la. Nakavula imbizo nje uMengameli uRamaphosa wathoma ngokuveza intshijilo amazwe angaphakathi kwe-BRICS aqalene nazo ekungizo ezibalwa hlangana nomnqopho wokubanjwa kwembizo yaqobe iminyaka le ngaphandle kwendaba zokuhwebelana nokuqiniswa kobudlelwano bamazwe ngamazwe. We do so because we know that poverty, inequality and underdevelopment are the biggest challenges facing humanity. We are therefore determined that the BRICS partnership, which has been growing in importance and influence over the years, must be harnessed to drive an inclusive global economic recovery. Indlela yehlelo lokubhadelana eRussia ikatelele amazwe angaphakathi kwe-BRICS ukuthi afune kusungulwe imali etsha ezokwenza bona kungasasetshenziswa idola leAmerica. We are concerned that global financial and payment systems are increasingly being used as instruments of geopolitical contestation. Global economic recovery relies on predictable global payment systems and the smooth operating of banking. uRamaphosa uthi imkhulumiswano ngamachuguluko ukuthi kuzohwebelwana njani izokuhlathulula bonqoqoshe bezemali abangaphakathi kwamazwe we-BRICS. Umengameli bewaveza nendaba yokuthi iSouth Africa inabantu abanengikhulu abasebenzisa imitshoga yesintu, ngalokho ke ilizweli lizimisele ukusebenzisana nokusekelana namazwe angaphakathi kwe-BRICS ukuthuthukisa imitshoga yesintu. Uthi kungakhe kungathenjelwa kakhulu emishogeni yesikhuwa kwaphela ukube kanti nayo le yesintu ikhona. That would be good to heal all the ailments. We should not just continue being dependent on Western medicines. We should be also dependent on our own traditional medicines. Ukukhuliswa kwe-BRICS kuzokuhlathulula kuhle ukuthi ngimaphi amazwe kufanele afakwe nokuthi ngimiphi imithetho ekufanele ilandelwe. Kwakhathesi bekungakabi ukuthathwa isiqundo ngendaba le, kodwa i-Global South Africa Cooperation iphakanyiswa yiSouth Africa, iChina kunye neBrazil. Nasisaphethe lezi ze-BRICS, abaholi bamazwe we-BRICS baphakamise ukuthi kuqiniswe ikambiso yokubusa njengomana sisesikhathini lapho iphasi lihlukene khona. Abaholi abana bebakhuluma nakuvulwa ngokusemthethweni imbizo ye-BRICS baphakamise nokuthi kube nekambiso eyakhelwe phezulu komthetho ezokwenza bona amazwe ahloniphane. Umengameli weBrazil uthe kunefuneka ukuthi kuqiniswe ikambiso yephasi kwakhiwe nokuthula. We need an international financial system that, instead of feeding the inequalities, should help the medium and low income countries to implement structural changes. Umholi we-Russian Federation uthethi thubeli wahlathulula ngokuthoma kwepi phakathi kwe-Ukraine neRussia.
A war was unleashed against them, a war of attrition, and it lasted for 8 years. Russia decided to support people that fight for their culture, for their traditions, for their language and their future. India and China zona ziqale khulu ukuthuthukiswa kwe-technology. In order to make BRICS a future-ready organization, we must make our societies future-ready. Technology can play an important role in this regard. Artificial intelligence is a new frontier of development. It may generate enormous development dividends, but also harbors risks and challenges. Ngelesine umengameli uCyril Ramaphosa no Xi Jinping bayokuba bosihlalo lapho kuyokhulunywa khona nabaholi bamazwe eAfrika. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngokuthi umengameli uCyril Ramaphosa uthe iSouth Africa izimisele ukusebenzisana namazwe angaphakathi weBRICS ukuthuthukisa imijoka yesintu. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Akuso wonke umuntu okholelwa emthogeni wesikhuwa. Abanye bethu sikhuliswe ngesintu. Phakathi government inhlahla zesintu ezizigizo ezilapha ekhemisi uzidayile uzifake inswigiri izimhlobo mkhathi bangathi bafuna ukuthuthuke zona kwakade zathuthuka mkhathi. Masibone kusenzeka sibone utshintsho bese sifuna sifuna utshintsho nje singabemi boMzantsi Afrika. Bekula akakhulume neBRICS bamncede ngogesi. Sihlupeka ngogesi. Imthoka yona yesintu sizayisebenzisa sala. Imijoka yesintu le kwasi bethome besemthethweni cangi. Khona ezathi iberegiswa nembedlela. Angeke sithembele kukhulu emjogeni yesintu. Besingabawa ukuthi nalapha embedlela nesifikayo nakhona ke sithole inhlahla zesintu. Umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono umbukeli. Umengameli weZimbabwe uEmerson Mnangagwa uthi unethemba lokuthi uzolithumba ikhetho la namhlanje. Ukhulume ngalendlela ngemva kokuvota. Mnangagwa uphikisana nomholi wehlangano ephikisako uNelson Chamisa. Naye uzithemba kangako uthi uzokuchugulula umnotho weZimbabwe ohlemeleko. Bana banengi bafuna amachuguluko ngemva kweminyaka ema-20 kufatalele umnotho eZimbabwe. Umholi wehlangano ebusako iZANU-PF uEmerson Mnangagwa uphalisana nomholi weCitizen Coalition for Change uNelson Chamisa. Unkhethani ozokuthumba kufanele athole amavotu angaphezulu kwe-50%. Abantu abathoma ukuvota banethemba lokuthi ngevota abo kuzokuba namachuguluko. I hope to see a change coming, and I hope to see my election, my vote, like coming into reality. Inteshi zokuvota zizokuvalwa ngesimbi yekhomba namhlanje ebusuku. Ikomishini yezekhetho eZimbabwe ithi kuzakuthatha amalanga amahlanu ukubalwa kwamavoti ekuzakuthi ngemva kwalokho bese kukhutshwa imiphumela. Ungqongqoshe wamapholisa ubhekicele uthi abulewe isihlungu amapholisa amabili abulawele emsebenzini eKhimbali eTlagwini Kapa. Ucele namhlanje uvukele emndenini yamapholisa la ayoyililela. Umemezele nokuthi uConstable Onkaetsi Madindi noSergeant Kidimetsi Masilo bazokubulungwa ngokwekambiso yembusweni. Kuthe bona kuzwakale umkhosi ngokubhubha kwakaSergeant Masilo noConstable Mandindi, amapholisa asikimisa ijima lokubhudula inlelesi. Kubotshwe umsolwa oneminyaka ema-38 ubudala ngemva kwe-awara kwenzeke isehlakalo esi. Kuthe ngemva kwalapho ungqongqoshe wamapholisa ubhekicele wayokulilela imndeni ebhujelweko ukuyokuchiriya. Wathi amapholisa la abulewe ngesihluku. The criminal was quite brutal to them.
shot them in a bad way. For some reason, managed to overpower and took the R5 that he used it brutally against them. They died in a very brutal way. And I would understand why their families are very angry and sad. We feel the same. Ucele uveze bona umsolwa lo kade afunwa ngombana unamanye amacala bengakafanele bona ngathana bekagelagela ngaphandle. Mndeni amapholisa ebuleweko ithi ilobe ukuloba ngombana amapholisa la bekangaphezulu kokuvikela umphakathi. Ke ikutlule ke le botlhoko ne ke sena matla a ke na lone a ya ka ke eme yana ha ne ke sa khone le go bua le phone. When I received a call yesterday ne ke sa dumele. Mapholisa amachuma amathathu nanye abuleweko emsebenzini phakathi kwenyanga uNdaka nomgwengweni womnyaka lo. Nakusenjalo kulindeleke bona umsolwa yokuvela kusasa ekhotho kanti kunamanye amacala okubulala aqalene nawo. Nasibuya entolo. Come back, your appointment letters are ready for you. Been here for a long time. After that memorandum came out, we came here, but we never get answers. Amanesi nabanye abasebenzi bapheze bahudula amapholisa ngekani ngaphandle kwama-ofisi kahulumende weGauteng. Ubukele indaba zesiNdebele we-SABC 1 nawusanda ukufika siyakwamukela indaba ezi ziyatholakala ku-Facebook na ku-YouTube asikhambe nazo. Akhe sibuyelele emvanyana kilezi ze-BRICS sikhulumisana nesazi sezomnotho nezepolitiki uBongani Mahlangu. Mndungwa siyakwamukela endabeni zesiNdebele ngelimi elula elingazwisiswa babantu abasekhaya. Eqinisweni uyini umnqopho walezi naga ezingaphasi kwe-BRICS nokuthi umuntu osekhaya uzuza njani ngokubanjelwa kwembizo le lapha eSouth Africa? Alright, ngithokoze ngilochise ekhaya ngilochise nani lapha e-studio. So nasikhuluma ngamazwe lawa ku-BRICS, sikhuluma ngamazwe endaweni ezibathi se-Global South. I-Global South sikhuluma ngendawo ezinjenge-Asia, Africa, i-Latin America ne-Caribbean. So nawuthi uyaqala amazwe lawa ku-BRICS ngamazwe akhamba aragela phambili ngento ze-economy elona endaweni ezinjengalezo. So nawuthi uyaqala ku-Latin America, iBrazil ikhamba phambili, Asia, iChina ne-India, ilona i-East Europe ngikhohle ukuyibala nayo, iRussia ikhamba phambili, then Africa, iSouth Africa ikhamba phambili. Amazwe lawa akhetha ukuthi adivane afome i-organization abathi BRICS, which is multilateral. Badijaniswa izinto ezi-3, so badijaniswa i-politics ne-security, badijaniswa i-economics ne-finance, baphinde badijaniswe i-culture ne-people to people relations. Amazwe lawa nakaseladivene so ayenza i-42% ye-population yomhlaba wonke, ayenza 30% ye-territory yomhlaba wonke, sengikhuluma vele iphasi, ayenza 27% global GDP, ephinde enze 20% global trade umhlaba wonke. So i-multilateral organization abo le bathi i-BRICS, South Africa ingenelele 2010 ukuthi nabo bazihlanganele ngento yabo bakhona ukuthuthukisana and nabo babe nephimbo endaweni zephasi lonke ukuthi zikhamba njani, ngoba uyazi ukuthi esikhathini esiningi ama-organization or ama-multilateral organization avamise ukuragela phambili ngabo EU, ngabo NATO, ngabo ama-organization lawa we-global north, which is esikhathini esiningi ama-western territories or ama-western country njabo America, abo France, abo England njalo njalo. So and esikhathini esingabavalela ngaphandle abo G7, so nabo bafuna ukuthi babe nephimbo labo. I-South Africa then ukuthi yona izuza njani, nasibona inzuzo ye-South Africa ayikakabi kangako ngokuba party yelona inhlangano lebathi i-BRICS solokho yangena 2010. Mara nasithi yaqala ukuthi i-BRICS yona i-achieveni ekulu ebambekako ebonakalako ukukwenza into le ebathi i-BRICS Development Bank or i-National Development Bank, bayibiza nge-BRICS Bank. Ibank le ekhonile ukuthi
afford South Africa i-credit facility 100 billion rand ukuthi South Africa ekhona ukuthola imali leyo ngama interest favorable kunokuthi ukhambe yokuboleka kwamanye ezinye indawo lezi global north njengabo International Monetary Fund, IMF or World Bank. So ekhonile ukuthi kulinikeza South Africa 100 billion ngamanani aphasi, 100 billion le for ukuthi South Africa investe ku infrastructure. Ngibawa ungilibalele ngibawa sibambe khona apho siyathokoza ngecozululo lakho. Loyo kube nguba Mahlangu ubongani umcozululi wezepolitiki. Sirakela phambili ke nendaba zethu ke ipolice awuthobeka mhlahlo owethula ufakazi ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa ubhalelwe kuphawula nakabuzwa bona kungenzeka na bona indawo ekwabulawela kiyo uMeyiwa yaphathaphathwa ngemva kwanyana amapolisa ayisukele yodwa. Indaba esaraga ke ecaleni lokubulawa kwaSomapala uLando Pirates ngiyokuphathaphatha kwendawo yesehlakalo. Namhlanje uthobeka mhlahlo olipolice elisazi ngeforensic ukhe wahitshana ngamagama namagcwetha ajamela bofakazi. Indaba isuswa liqephe ikule eyavunyana ngomhlahlo. Umhlahlo uthi ukuba zanga abhudala indawo eliya wasusa amahalasi nokhuni kabangeka ifumane kodwa nomsholo lujame ngelithi iqepheli labe kwalapha abantu ekhaya baphuma bangena endaweni yesehlakalo njengombana amapolisa angakhanga kati indawo liya bayisukela inganamuntu. Ufakazi omutsha uColonel Sikhetho Jewel Ngomana ovela eSprings Local Record Center uthome ngokwethula ufakazi. uNgomana owafunda incwadi kaWarrant Officer Thabo Musiya naye owethula ufakazi. Incwadi le imumethi ilwazi elitshoko bona uMsiya wafika sikhatibane endaweni yesehlakalo. uMsiyana kethula ufakazi wathi wasuka endaweni yesehlakalo wabuya ngelanga elilandelayo ngo6 ekseni kodwa incwajana yakhe ithi wafika endaweni yesehlakalo ngo10:25 ekseni. Ihlangano yepolitiki National Freedom Party ikhombele uhulumende waKwaZulu Natal ukuthi avikele amakhansela wayo. Lokho kunjengomana kudunyizwe elinye ikhansela leNFP namhlanje ekseni umphathiseni Manqele. uManqele udunyizwe umuntu ongaziwako obekahlome ngesigidi ekseni namhlanje naka emsebenzini. Ngesikhathi esobekakhamba nogadi wakhe okhone ukuzibuyiselela ngokudumuza naye. Kukholakala ukuthi umsolwa ulimele naye ngemva kokudumuzana. Unobhalazombelele weNFP uthwenyekile ngezehlakalo lezi. KwaZulu Natal qinisekisa ukuthi amakhansela eNational Freedom Party ayagadwa kwenye yonke indawo yaKwaZulu Natal kakhulukazi endaweni yakwaNongoma ngoba sekucacile ukuthi indawo yakwaNongoma ayiphephile emakhansela eNational Freedom Party. Sizokhumbula ukuthi ngasekupheleni kwenyanga leziphuma kuyona besifihla ukhansela umchunu naye wadutshulwa kwaNongoma. Emva kwalokho ngaphambi kwalokho kwahlasela ukhansela uZungu naye amahlandla amabili ngenhlanhla wasinda akho siyanxusa ukuthi uhulumeni ungenele uqinisekisa ukuthi amakhansela ethu aphephile ngaso sonke isikhathi. Amanesi nabanye abasebenzi pheze basuswe ngegandelelo mapolisa ngaphandle kwama-ofisi kahulumende weGauteng. Abasebenzi aba bebabethe isithabalala ngaphandle kwama-ofisi la eJohannesburg amalanga ambalwa ngethemba lokubana ihlelo lokubuyiselwa kwabo emsebenzini lizokwenziwa msinya. All those that were employed during COVID and your contracts were terminated, I'm declaring today, come back, your appointment letters are ready for you. Lesi sibophelelo senziwako kobana bonke abasebenzi abaqashwa ngehlelo lenasisipani lethulwa ngomgungweni bazoqashwa ngokupheleleko. Nanyana kukhona abaqashwa ngokupheleleko, laba abangakaqashwa ngokupheleleko bazizwa ngathi babekele eqadi. Been here for a long time. After that memorandum came out, we came here, but we never get answers. Abasebenzi sele babuyele ema-ofisini la amahlandla ambalwa inyanga le idenosa ihlabe kumbi imizamo yamapolisi yokususa abasebenzi lapha. It cannot be correct that when workers are trying to, or people who are unemployed are trying to fight and get attention for a legitimate cry for employment, then they are subjected to violence. Amanye ama-union wabasebenzi athi imbhedlela zombuso ezifana neChrisani Baragwanath, iCharlotte Maxeke kunye nesibhedlela sePretoria West nezinye imbhedlela ezifundeni nesisolo zihlayelelwa zisetshenziswa. People think when nurses work overtime, work throughout, work 24 hours, it's because they want money. It's not that. And enye i-union ithusele ngokusa indaba le ekhotho. Not all of them were recalled and some were recalled, but most of them were not recalled. And that, according to the Labor Relations Act, is dismissal, and it is an unfair dismissal. Nanyana njalo uhulumende weGauteng uthi indaba le iqalelelwe ngendlela efaneleko.
Kezemali iranda liqinile nalinganisa nezinye imali ezinkulu. Nje silalamela uSibusiso Sikhosana ehlelweni zibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibu siyakwamkela. Siyathokoza Cedric. Umbukeli indaba angazilindela ehlelweni zibuya nabazumi namhlanje khona la kuKwekwezi FM. Kokthoma sizoqala khulu lezi zomhlangano weBRICS othome izolo enarheni leSouth Africa. Sizoba nezazi ngehlangothini lezomnotho nangehlangothini lezepolitiki. Kesitsheje nokuthi inarha le kukhona mhlambe engakuzuza emhlanganweni lo. Angekhe ke sizeqise amehlo lezi zenarheni bomakhelwana eZimbabwe njengombana namhlanje lilanga lamakhetho enarheni liya sizokuthola ke ukuthi ngakelelo hlangothi yamakhetho akhambe njani naye ke umlaleli uyazazi indlela angazisebenzisa ukuthi yathinani nathi angekhe simvalele ngaphandle zonke lezi zitholakala khona la kuKwekwezi FM ngemva ukuthi seliyafundile uThemsile Msiza ukhanya ba. Sithokoze Sibusiso bukhona ubujamo bezulu nobusayi mathebula nisale nomusa. Cedric endabeni zephasi asiragele phambili sicalela ubujamo bezulu mbukele ekhaya lotshani sibona lapha ke kunomoya ngePumalanga naphakathi nenarha bese lapha ke ilwandle libabukhali ukusuka kubogqeberha kuchidela lapha namakhaza endaweni zangale ngaboDurban kanti ke aletha nezulu amakhaza la elinganiselwa ku30% kusesenjalo ke ngegwini elingePumalanga siyabona ukuthi amathutshana asesekhona bese livale ngamafu lapha endaweni zaboMpumalanga sibona lapha ikungu abantu batsheje bayelele khulukhulu ke nawo zakuchayela ekseni ke sokucalela amazinga okushisa ukuthi anjani sithome ngesifunda Gauteng sibonakala sifuthumele sonke isifunda seGauteng iPitori amazinga achinga lapha na ku28 Limpopo yona ke bonakala ifuthumele ibilabila iyachisa kuthi kezinye indawo kupholile njengalapha eTzanini nalapha ePhulukwane eMpumalanga sibekele ngamafull khamba liveza ihloko iEmelo ngathi ubusika busakakarele kodwa endaweni eziningi lapho bomhlanga koGafontein kufuthumele kwaZulu Natal sibona ke indaweni ezinye kusesemakhaza njengalapha eKokstad kodwa ke nawubuya ngale ngakubo Richards Bay Durban kuphole kamnandi khe siyokucala ukuthi sinjani isifunda sangale ngePumalanga likhamba liveza ihlobo endaweni eziningi ke sekhe sabona kuchidelana amakhaza kumakhaza lapha kubogqeberha abantu bambathe bafuthumele ukuthi kezinye indawo kungakuyaphola ngale ngejingalanga Kapa eCape Town imakhaza ke namazinga okushisa afika lapha ku16 ngemva kwamadina endaweni eziningi uyabona nje ukuthi kumakhaza lapha ke Fredendal neClan William ukuthi uphola lapha ke sifundeni sange Northern Cape likhamba liveza ihloko iSutherland sesemakhaza kakhulu kodwa ke noma kunjalo sifunda sinye lapha eUppington kubonakala kufuthumele nge28 sokucalela iFreystata ukuthi khona kunjani likhamba liveza ihloko kezinye indawo lithoma limakhaza ngokuhamba kwesikhathi lifuthumele kezinye indawo njengalapha kuboVepenary kupholile kodwa nayiSasolburg nalapha